Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19, 31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda, muri kumwe na Gisele Berwa. Gahuza miryango, ibihe byiza abakunzi ba BBC gahuza miryango, ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba tariki 9 ukwezi kwa 2026. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari bwibandeho. Darren Jackson wamenyekanye nka I Show Speed witezwe mu Rwanda muri weekend ni mu ntoki. Iyi ni weekend ya nyuma ishyira amatora rusange yo muri Uganda, turajya Kampala kureba uko byifashe. Kugira ubumuga bwo kutabona kwa Niyo Bosco ntibyahagaritse gukoresha impano ye mu muziki nyarwanda. Ibifatika bigaragara inyuma bitwibagiza ko ari ibikomeye bidafatika biri muri twe. Icyo rero nicyo kibura kugira ngo umuntu amenye neza ko urugingo rumwe yawuze rutamusobanura wese nk'umuntu wibuze. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga. Aya makuru ahagarariwe na Gildas Hondimpundu. Mbere yo gutangira aya makuru mu buryo burambuye, Chance yaduteguriye avugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya bwakoresheje igisasu gikomeye cyane kinyaruka kurusha ijwi mu gutegera igisagara ca Lviv kiri mu burengero bwa Ukraine. Mu gitero c'ibisasu byo mu kirere byaraye bibaye mu ijoro riheze. Ukraine yavuze ko ibisasu byatewe hafi cyane y'akarere k'ibihugu vya Buraya n'ishirahamwe OTAN kandi ko ikibazo gikomeye gishobora guhungabanya umutekano w'Uburaya. Ubudagi bwateye ivyatsi byo bitero na ujeje iby'umutekano mu bumwe bwa Buraya Kaja Kallas akavuga ko iyi ntambara iriko iriyongera kandi ko ari nko kugabisha. Kiev n'imiburiburi abantu bane barishwe. Ni inkuru ya Waya Davis mwumva mu ijwi rya Gildas Hondimpundu. Amasoko mu gisirikare c'Uburusiya yemeje ko ico gisirikare cagize ibitero bikomeye ku bikorwa remezo vya Ukraine hakoreshejwe misile zitandukanye, hari mu idasanzwe yitwa Oreshnik ishika ku ntera ibayabaye. Vyibazwa ko ukwikora kuri iyo misile isanzwe ikoreshwa gake, ikaba kandi ifise imitwe 6, kwari gufise intumbero yo kubomora ikigo gikomeye c'ububiko bw'intega bizoza bwa gaz kiri mu gisagara ca Lviv mu burengero bwa Ukraine. Abategetsi b'ico gisagara bavuze ko kino gitero ari urugero rushasha rwo kubangamira Ukraine n'umutekano wa Buraya. I Kiev abantu benshi bitavye Imana, abandi barenga 19 barakomereka inyuma y'igitero gikomeye c'amamisile n'amadrone camaze amasaha menshi. Israel yagavye ibitero vyinshi mu byo yise ko ari kurondera Hezbollah mu bumanuko bwa Liban no mu gace ka Beka gasanzwe kari mu buseruko bw'ico gihugu. Israeli yavuze ko irikirarondega hakorerwa n'ahabikwa ibigwanisho. Ivyo bitero vyabaye umunsi umwe gusa inyuma y'uko igisirikare ca Liban kivuye ko carangije intambwe ya mbere y'umugambi wacu wo kwaka ibigwanisho umugwi wa Hezbollah mu bumanuko bw'igihugu. Israel yari yavuze ko hagira byinshi bikenewe gukogwa. Hari impungenge ko Israel irikirategura gukomeza ibikorwa vya gisirikare mu kugwanya uwo muhari wo muri Liban. Iyi ni BBC. Imyiyerekano irwanya intwaro iri ku butegetsi irabandanya muri Iran. Naho habaye ugucibwa kwa internet n'ijambo mukuru w'igihugu yavuze. Ayatora abiyerekana bitumugwi w'abasuma n'abononyi, yongera avuga ko ubutegetsi butazokwisubirako. Mu gisagara ca Zehedan kiri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu, amashirahamwe haranira agateka kazina muntu avuga ko inzego z'umutekano zateye imyotsi babaza be n'amasasa atica kubiyerekana inyuma y'amasengesho yo kuri uwa gatanu. Umwe muri banye n'akabare kari mu Buswisi aho abantu 40 bapfiriye mu muriro wadutse ku munsi wo guhimbaza umwaka mushasha yatwawe mu butungane. Abacamanza bavuze ko Jack Mureti ashobora guhunga igihugu, ariko arakorwaho amatohoza ku caha kekwa ko co kwica abantu atabiteguye kubera gusamara. Mu Busuwisi uno munsi bashizeho umunsi w'ikigandaro kugira bibuka bapfire muri iryo sanganya. Habaye umunota w'agacerere hanyuma hakurikira inkengeri z'amashengero mu minota 5. Mu birori vyabereye Crans Montana aho uwo muriro wadutse, abajejwe kuzimya uwo muriro bico gisagara bakiriwe n'amashi menshi. Gisele.
urakoze Chansard. Muri Uganda amatora aregereje, kwiyamamaza biragana ku musozo. Amatora azaba kuwa 4 tariki 15. Kuwa gatandatu no ku cyumweru kwiyamamaza biba byafashe indi ntera kuko ababyitabira benshi baba batagiye mu mirimo yabo isanzwe. Abakandida bose hamwe ni 8 ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ariko Yoweri Museveni na Bobi Wine nibo bahabwa amahirwe menshi. Mukanya navuganye na mugenzi wacu Siriake Muhawe nayo uri mu murwa wa Kampala atubwira uko bimeze. Ukwiyamamaza kuriko kurabandanya, reka ntawe nibutsa yuko ukwiyamamaza kwatanguye mu mpera z'ukwezi kw'icenda no kukaba kukibandanya. Rero murabona inindwi ya nyuma abariko bariyamamaza bari mu gihugu hagati, bari mu bisagara bitandukanye. Nk'uyu munsi umugambwe wa NRM wa Perezida Museveni wagiye kwiyamamariza ahantu hitwa muri Western Nile, ahantu hitwa Arua, mu gihe uwo bahanganye yabaye wa kabiri mu matora aheruka mu 2021 Bobi Wine wewe ariko ariyamamariza ahantu hitwa Mukono. Harabiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu 8, hari n'abashaka kujya mu nteko ishinga amategeko 2000. Muri iki gihugu kigizwe hanini n'urubyiruko, urabona biyamamaza babasha gute kwemeza urubyiruko ku rwego bazabaha amajwi yabo? Ugiye kuraba abantu bose basa n'abashaka kuvuga amajambo asosa, amajambo yereka urwaruka ko barushigikiye, bashaka kurufasha, kubera ko nk'uko eje kubivuga urwaruka ruzitabira amatora rurenga 70%. Rumva rero nibo bategezwa kubwira kugira ngo batahukane ayo majwi menshi cyane. Nko muri NRM rero umugambwe wa Museveni bababwira yuko uwo mukuru w'igihugu ari we yagarukanye, yazanye amahoro muri Uganda. Ibyo bigatuma haba ubutunzi bwinshi. Muri NRM bakavuga yuko igihugu cyabaye nyabagendwa, aho ari igihugu ca mbere muri Afrika cakira impunzi nyinshi. Bagereza kwerekana ko ibyo byose bica bizana ubutunzi bukomeye, bigaca biha akazi urwaruka. Mu rundi ruhande naho abandi bavuga bati, nka Bobi Wine avuga muri NUP avuga ati twebwe je ubwanje ndugwaruka bateza kuza kugira ngo tubereke ingene dushobora gutwara iki gihugu, kubera yuko iki gihugu kimaze umwanya muremure gitwarwa n'abantu baciye mu gisirikare, ariko twebwe dushaka kubereka ko dushoboye kandi tugakora nk'ivyo bipfuza. Nk'uko natwe turugwaruka turazi ibyo bashaka, tuzogwiza akazi, tuzobaha umutekano, tuzotuma ata abantu bashobora kuvahonyura kugakana kubera igihugu ari cyabo. Siriake, ko amatora azaba ku itariki 15 z'uku kwa mbere, kwiyamamaza byo bizarangira ryari? Ukwiyamamaza kuzorangirana n'itariki 12. Ni ukuvuga rero gushika ku munsi wa mbere mw'ijoro, isasa z'ijoro, hasigaye yuko barindira ko amatora aba ku itariki 15. Amatora ni bimwe mu bihe bibamo cyane amakuru atariyo, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, kandi n'ikibazo gikomeje guteza impungenge. Abaturage bamwe bavuga ko bagorwa no kumenya y'ibinyoma n'ay'ukuri. Hari abo bigiraho ingaruka zikomeye mu buzima bwabo, ndetse bigatuma abandi batakaza icyizere mu bitangazamakuru. Latifa Mutesi yadutegura inkuru irambuye. Ese waba wari uzi ko ibihuha bica ku mbuga nkoranyambaga bishobora kugira ingaruka mbi ku muntu? Ijoro ribaruwa riraye. Umwe mu bagizweho ingaruka n'ikwirakwira ry'amakuru bibaha ku buzima bwe, utifuje ko amazina yatangazwa, avuga ko hari aho yagize bigahungabanya ubuzima bwe. Nigize gucika intege numva noneho ngize complex yo kuba none uravuga ngo manutse ngiye gufata ama video umukinnyi nyine ukumva kurushaho kubiguma. Ngenda bavuga bati uriya muntu aryama n'abakinnyi n'abandi bantu, ntabwo umuntu azaguha akazi ku gitangazamakuru cye. Baravuze bakuyemo inda kuri njye nyine narabyakiriye. Munezero Magnifique ufasha abantu ku bijyanye n'imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, agaragaza ko amakuru atizo ashobora kugira ingaruka zitandukanye, ariko by'umwihariko izo mu mutwe zirimo kugira agahinda gakabije ndetse n'ibindi. Amakuru y'ibihuha arebana n'umuntu ashobora kumugiraho ingaruka zitandukanye, by'umwihariko izo mu mutwe. Icya mbere ashobora kumutera agahinda gakabije, gashobora no kuvamo ingaruka mbi cyane zo kwiyahura. Yangiza uko umuntu yibona, bikangiza kariyeri yawe. Nta bushakashatsi ndakora ngo ndebe imibare uko ihagaze nyakuri, ariko bigaragara ko kubera ko ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga kandi abantu badafite n'amakuru y'uburyo zigomba gukoreshwa, nako ayo makuru atariyo arushaho gukwirakwira.
amakuru yo kuyobya ntavugwa gusa ku bantu. Raporo y'ubushakashatsi y'umwaka 2024 yakozwe na BBC Media Action yagaragaje ko amakuru y'ibinyoma kwirakwira byihuse binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Nko mu matora y'ubushize ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyavuzweho 88.5% byari amakuru yayobyaga abaturage. No mu mwaka wa 2025 hakomeje gukwirakwira ibihuha byavugaga ko urukingo rwa COVID-19 byari nk'uburyo bwa leta bwo kubonamo amafaranga. Peter Mwayi, umunyamakuru ushinzwe kugenzura ukuri kw'ibitangazwa muri BBC Verify ubarizwa i Nairobi, avuga ko ikintu cy'ingenzi abantu bakwiye kumenya ari ukubanza kugenzura ibyo babonye mbere yo kubitangaza. One of the key thing that people need to do when you're consuming content online. Kimwe mu bintu by'ingenzi abantu bakwiye kumenya igihe babonye ibintu ni ugusuzuma inkomoko yabyo, aho ayo makuru yaturutse. Reba niba uwo muyoboro w'amakuru ari uwo kwizerwa, kandi niba atari uwo kwizerwa ushobora kubanza ukareba icyo ibindi binyamakuru bikomeye cyangwa bizwi birimo gutangaza. N'uburyo bwinshi dukoresha, kandi bwihariye bitewe n'icyo tuba turi kugenzura. Ariko niba ari nk'ifoto cyangwa video, dukora icyo twita isesengura ry'amashusho. Ikindi tujya no kure kurushaho, tugashaka amakuru yitwa metadata atubwira ibindi byongera ku ifoto, nko kumenya igikoresho cyifashishijwe mu kuyafata ndetse n'aho yafatiwe. Ubutumwa natanga n'ubu: ni byiza gufata akaruhuko rimwe na rimwe. No mu kazi kacu dusaba abantu gufata umwanya wo kuruhuka, ntibahore kuri izo mbuga igihe cyose. Icy'ingenzi cyane ni ukugenzura amakuru wabonye mbere yo kuyasangiza abandi. Ikindi ni uko iyo usangije abandi amakuru utagenzuye n'abantu bakwizera bakayemera, ubutaha utakarizwa icyizere. Ubutaha menya gutandukanya amakuru y'ibinyoma n'ay'ukuri. Latifa Mutesi, BBC Gahuzamiryango, i Nairobi. iShowSpeed ni umusore muri iki gihe uri mu ba mbere bakurikiranwa na miliyoni amagana z'abantu ku isi mu bizwi nka live stream kuri internet, kubera ibikorwa bye bishingiye ku kwiruka ku muvuduko ukomeye. Uyu munyamerika w'imyaka 20 yitezwe mu Rwanda muri iyi weekend. Azahakora iki? Iyi nkuru reka tuyibaze Anne Marie niwe mwiza. Darren Jason Watkins w'imyaka 20 azwi cyane nka iShowSpeed, ubu bivugwa ko ari we wa mbere ku isi mu gukurikirwa n'abantu benshi cyane kuri live stream z'ibikorwa bye. Let's go. Ready, set, again. Oh my God, Speed! Oh my God, Speed! He's John. Let's go! Yatangiye mu myaka mike ishize yerekana uburyo ari umufana ukomeye cyane w'umukinnyi w'icyamamare Cristiano Ronaldo, none ubu nawe ubwe ni icyamamare. iShowSpeed akora ibikorwa byo kwigerezaho bishingiye ahanini ku kuvuduka n'amaguru. Mu minsi yashize yatangaje ko agiye kuza muri Afurika ku nshuro ya mbere, aho azagera mu bihugu bigera kuri 20. Mu mpera z'icyumweru gishize yabonetse ari muri Afurika y'Epfo, harimo gusiganwa n'inyamaswa y'urutarangwe cyangwa se cheetah, bizwi ko ariyo nyamaswa ivuduka cyane kurusha izindi ku isi. Muri iki cyumweru mu gihugu cya Botswana, uyu musore ukunzwe cyane mu rubyiruko yashimishije abantu ubwo yasiganwaga n'icyamamare Letsile Tebogo wo muri icyo gihugu, ari nawe wa mbere ku isi mu gusiganwa metero 200. Today I'm about to walk on water. Mu bihugu byo mu karere, iShowSpeed azagera mu Rwanda no muri Kenya. Ubu ari muri Zambia, ariko yitezwe kugera i Kigali muri izi mpera z'icyumweru. Mu Rwanda biteganyijwe ko azajya gusura ingagi mu birunga, akanaboneka kuri Stade Amahoro ku mukino uzahuza APR na Rayon Sport. I just walked on water. Can't nobody do that. Latifa, abadukurikiye baratangaza iki? Ku nkuru ivuga ko abasirikare bakuru bagirizwe gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu muri Kongo batwawe mu ibohero, uwitwa Francis Ndacyayisenga yagize ati bagize neza kubafunga, ubutegetsi bwarahindutse bo bakomeza gukorera Kabila, bakwiye no kwirukanwa burundu ahubwo. Naho Gisa Brice Manzi ati ese igihe babafungiye bagira abajenerali bangahe? Innocent Haringanji aravuga ati Kongo ngira ifise abajenerali nk'ibihumbi 5. Ku yindi nkuru y'icyo ONU ivuga ku cyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivanye mu miryango n'amashami atandukanye ya ONU, uwitwa Jean yagize ati ubundi sero ni maziki, Trump ntacyo twamugaya, ONU iyo ikugereye mu gihugu bugize ibyago. Ndayiragije Manase nawe aravuga ati ONU ikwiye gusubirwamo nimba inakenewe. Naho Iraguha Jean Claude yavuze ati ONU ubwo ntiyaba iri kunanirwa.
naho ku inkuru ivuga ko muri Venezuela imfungwa za politiki zatangiye kurekurwa bahereye kuri umwe mu banengaga cyane Perezida Nicolas Maduro, uwitwa Nduwimana Emile yagize ati aho ni vyiza cyane ariko barebe neza niba barekura inkozi z'ibibi kabuhariwe. Naho ni Mema niyo niziye aragira ati politike niko yubatse. Twakibutsa abadukurikira ko bashobora gutanga ibitekerezo ku mbuga zacu nkoranyambaga zitandukanye Facebook na X BBC Gahuza. Urakoze cyane. Ikigo cy'igihugu gipima ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera gitangaza ko amadosiye arenga 70,000 amaze gukurikiranwa hashingiye ku makuru yatanzwe n'icyo kigo mu myaka 5 ishize. Leta y'u Rwanda ivuga ko iki kigo cyahinduye byinshi mu mikorere y'ubucamanza. Yves Bucyana yadutegura inkuru irambuye kuri iki kigo. Iki nacyo ni icyangombwa. Kwitonda Roger yagize ikibazo cy'icyangombwa cy'ubutaka. Musanze yanze y'ikigo cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera Rwanda Forensic Institute ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Naguze ubutaka mu minsi ishize nshatse kubugurisha, hagaragara undi muntu ufite ibyangombwa byerekana ko nawe yaguze ubwo butaka. Serivisi nyinshi zitandukanye zitangwa n'iki kigo buri wese yemerewe kuzisaba, haba ku nyungu z'ubutabera cyangwa ndabanza gushaka certificate igaragaza ko ibyangombwa n'impapuro twandikiranye ko ari umwimerere, nimara kubibona uzanyitandika tuzakizwa n'inkiko. Musabyimana Donatira we byabaye ngombwa ko hiyambazwa uburyo bwo gupima DNA nyuma yuko umugabo babyaranye yihakanye umwana. Iyo uri gukundana n'umuntu nta kuvuga ngo ejo azanyihakana. Byabaye ngombwa ko nta kimenyetso ngaragaza mu rukiko, tujya gupimisha amaraso. Tujya Kigali Kacyiru baradukorera, na se umwana yarahari, baratubwira tuti musubire iwanyu mu ntara, ibisubizo niyo musabisanga. Za tariki bari baduhaye ku rukiko tujyayo, bafungura cya gisubizo basanga umwana afitanye isano n'uwo mugabo wamwihakanaga. Ubuyobozi bw'ikigo cya Rwanda Forensic Institute buvuga ko mbere bapimishaga ibimenyetso mu mahanga, ariko uyu munsi bitakiri ngombwa, ahubwo u Rwanda rusigaye rupima ibivuye mu bihugu birenga 10 bya Afurika. Benshi mu bapimisha bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari bamwe bashidikanya ku bwigenge n'ibanga ry'ibimenyetso ndetse no kudatanga amakuru cyane cyane ku mfu z'ababo ziba zitavuzweho rumwe. BBC yashatse kumenya byinshi kuri ibyo bibazo ariko ntibemera kuduha ikiganiro. Gusa ubwo yaganiraga n'itangazamakuru, umuyobozi wa Rwanda Forensic Institute Dr. Charles Karangwa yavuze ko amakuru ku bimenyetso biba byapimwe ari ibanga hagati y'icyo kigo n'ubugenzacyaha RIB cyangwa se uwayasabye. Nta wundi muntu ufite kugira access, nta wundi mu byumve mu kubaha privacy cyangwa se amakuru y'uko umuntu nubwo yitabye Imana, amakuru azashyikirizwa uwabisabye. Niba ari umubyeyi waje kubyisabira, tuzayishyikira umubyeyi. Mbega nuko bimeze. Nta makuru rero tuzigera dutanga y'umuntu ngo yitabye Imana ku third person. Permis yo wizanye tukagucekingira muri system, tukaguha certificate, ntabwo dusharinga amakuru na polisi. Iyo yizanye kwipimisha tugasanga ari forgery cyangwa ari ukuri, amakuru agahagarara hagati yacu nawe, ntashobora kurenga. Ese koko ibi hari icyo bifasha mu guca impaka mu nkiko? Rutikanga Gabriel ni umunyamategeko. Hashobora kwimpanuka mu by'ukuri ugasanga imibiri y'abantu yivangavanze, ntushobore kumenya ngo uyu ni uwandi. Ibyo rero iyo habaye gupima ADN ya byasano ya nyakwigendera n'abashaka indishyi zimukomokaho, biza gukemura izo mpaka. Ibyo nabyo ni ibintu by'ingenzi cyane bifasha. Rwanda Forensic Institute ivuga ko amadosiye arenga 70,000 amaze gukurikiranwa hashingiwe ku makuru yatanzwe n'icyo kigo mu myaka 5 ishize. Yves Bucyana, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Umuhanzi w'umunyarwanda Niyo Bosco afite umwihariko w'ubumuga bwo kutabona bukunze kubuza benshi gushyira ahabona impano zabo. Niyo Bosco abagira inama yo kudacika intege ariko bagakurikira impano Imana yabahaye, bityo bagatera imbere. Ese we yabigezaho ate? Dore ukuretse kutabona yanavukiye no mu muryango utishoboye cyane. Juventine Muragije Maria yaganiriye nawe.
iyo ni Peer Pressure, imwe mu ndirimbo zikunzwe cyane za Neo Bosco. Ntareba ariko intoke ze zireba gitari neza, ijwi rye naryo rikareba mikoro. Avuga ko agitangira kuririmba yagize amahirwe kuko umuziki we wahise wakirwa. Indirimbo yanjye yasohotse ubundi buriye indirimbo yanjye kubera ko nasohoye indirimbo kuva na kera, kuko nka 2018 nari mfite indirimbo ebyiri zasohotse ariko zitazwi, ariko nkimenyekana cyangwa se abantu bakimara kumenya izina ryanjye. Indirimbo yitwa Bigenze ute kuyisohora nta nubwo nayo yari gusohoka, ahubwo ni kwa kuni nagendaga ncurangira abantu gitari ndi kubumvisha indirimbo mfite, noneho dusanga iyo ndirimbo niyo nyine twari dukeneye irasohoka, ariko ntabwo rwagoranye kako nagize Imana abantu bahita bayakira neza. Uretse gucuranga no kuririmba, Neo Bosco azwiho kandi kugira ubuhanga budasanzwe mu miririmbire ndetse n'imyandikire y'indirimbo. Yanditse indirimbo nyinshi harimo izaririmba ubwe ndetse n'izaho abandi bahanzi nk'uko abisobanura. N'ubu ngubu kwandika niyo bintu nyine mbona ko ahubwo noneho bizanabigeza ku rundi rwego, nkavuga ngo ibyo byo nibyo binunze kurusha ibindi. Rero niba umuntu araza akambwira ati nshaka indirimbo imeze gutya na gutya y'uruhe rurimi igiswahili se icyongereza se, ni nyinshi. nagiye nandika indirimbo nyinshi zirakundwa kuko nka Veste na Dorcas ngira ngo maze kwandika indirimbo zira muri 12. Nandikamo indirimbo ya Bruce Melody yitwa ngira ngo nanditse indirimbo ziwe Izina ni ya kera, n'indi yitwa Oya kuri album ya The Ben nanditseho indirimbo zira hari muri 2 niba atari 3 harimo, ariko mbere yaho nanditse yitwa Plenty. Rero nkorana n'abantu benshi, ni indirimbo nyinshi nagiye nkoraho. Harimo abantu benshi tuba tunakorana bo bavuga bati ahubwo ndaguha n'amafaranga ntunabivuga, ariko ngira ngo nabyo biremewe mu kazi. Neo Bosco agira inama urubyiruko by'umwihariko abafite ubumuga kudacika intege, ahubwo ko bakwiye kwita ku mpano Imana yabahaye. Message naho umuntu wese ufite ubumuga ni ukumenya ko kuntu uri bitagusobanura, kuko ikibazo twita ku kintu kiri fiziko kigaragara, ariko ibidafatika biri muri twe bikomeye ntabwo byo tubyibuka. Ni ukuvuga ngo ibifatika bigaragara inyuma bitwibagiza ko ari ibikomeye bidafatika biri muri twe. Icyo rero nicyo kibura kugira ngo umuntu amenye neza ko urugingo rumwe yawuze rutamusobanura wese nk'umuntu wibuze. Aho rero nibimera gutyo uzajya usanga ubumuga bwawe ari nk'uko umuntu yagira hariya agatsikira akandi agakomeza akagenda, noneho bigufashe kuzajya ubyaza umusaruro amahirwe ubonye ntutinye. Kugeza ubu Neo Bosco amaze imyaka 6 akora umuziki. Mu makuru y'imikino mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu kiri kubera muri Maroc, imikino yinjiye muri 1/4. Umukino uri gukinwa none aha ni hagati ya Mali na Senegal. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Yves cyane. Umukino wa mbere uri gukinwa hagati ya Mali na Senegal nk'uko bivuze ni umukino ukomeye cyane. Turebye igice cya mbere navuga ngo cy'umukino ushimishije ku mpande zombi. Senegal yataka cyane izamu yabujije umwuka Mali ku buryo yateretsemo igitego ku munota wa 27. Kugeza ubu harabura amasegonda make kugira ngo amakipe yombi ajye mu kiruhuko cy'iminota 45 ya mbere. Ntekereza ko uko bimeze kugeza ahangaha igice cya kabiri nibwo ibintu biri busobanuke noneho cyane. Mu ijoro rero ku isaha ya 3 Cameroon irahura na Maroc ikinira imbere y'abafana bayo. Nta gushidikanya ko ari umukino uri bugore cyane ikipe ya Cameroon. Maroc irahabwa amahirwe yo kuwutsinda ikajya muri 1/2. Urakoze cyane Yves.
Mwiriho neza. Indwara ya angine cyangwa gapfura igira ubwoko butandukanye, muri bwo harimo ubwitwa angine blanche ari nabwo bukunze kuzahaza abantu. Muganga Rigana Intsinzi wo mu bitaro bya Kacyiru arabisobanura birambuye. Gapfura cyangwa se angine cyangwa se mu Cyongereza tonsillitis ni uburwayi bufata mu myanya y'ubuhumekero ariko cyane cyane mu mihogo, kubera ko hariho uturemangingo cyangwa uduce tw'umubiri bikunze kwibasiraho udukoko tugatera ubwo burwayi bwa gapfura. Bushobora kuba buterwa na virusi cyangwa se bugaterwa n'udukoko two mu bwoko bwa bakteri, ari nayo cyane cyane itera ubwo bwoko bwa gapfura cyangwa se angine blanche. Iyo rero bavuze ngo iyo gapfura izana ibyo bimenyetso by'umweru baba bashatse kuvuga iki? Hari ibimenyetso biri rusange, harimo kuba ubabara mu muhogo cyane iyo uri kumira ukumva urababara, hariho kubyimba nyine ukumva urabyimbye mu muhogo, hariho kumva ufite nk'utubyimba hano munsi y'imisaya ariyo bita amasazi rimwe na rimwe. Iyo bikaze cyane hari n'igihe unanirwa guhumeka neza, ariko cyane cyane bigaragara ku bana. Rimwe na rimwe hakaba wababara n'umutwe. Ibyo byose ni ibimenyetso, ariko noneho iyo dusuzuma ikimenyetso kikubwira ko iyo gapfura ari ubwo bwoko bw'umweru cyangwa se angine blanche, nuko utwo tuntu turi mu muhogo bifataho hagaragara ibintu bimeze nk'ibyahomyeho by'umweru, biba byatewe nyine n'iyo infection. Iyo rero byagenze gutyo umuntu yagaragaje ibyo bimenyetso bigenda gute? Nta ngaruka cyangwa se complication? Cyane cyane nko ku bana, kuko abantu bakuru nibyo barayirwara cyane nabo, ariko usanga bo bataremba cyane nk'abana. Rero umwana ashobora kuremba cyangwa se infection igahera aho mu muhogo ikaba yakora icyo bita dissemination, igakwira no mu wundi mubiri wose, mu maraso se cyangwa se no mu myanya yindi y'ubuhumekero. Iyo ni ingaruka imwe ishobora kubaho. So hari n'izindi ngaruka zikunze kugaragara cyane ku bantu bakuze, icyo bita rhumatisme articulaire. Ni ibintu bifata mu ngingo bimeze nka rubagimpande. Hari abarwara rubagimpande bakibaza rimwe na rimwe ko byizanye, ariko akaba ari nk'abantu bakunze kurwara mangine kenshi, cyangwa se arthrite. Ni infection ikajya mu materanyirizo mu ngingo. Hari n'indi complication, indi ngaruka iyo itabaho cyane ariko igoye, ariyo uburwayi bita endocardite bacterienne bufata ku gahu k'inyuma k'umutima, ariko cyane cyane ku bantu bakunze kurwara ayo mangine agaruka kenshi mu bihe bitandukanye. Iyo niyo complication igoye. Hari igihe rero wenda ukuntu umuntu yakwibaza ukuntu mu muhogo angine hagize icyo hahuriyeho n'umutima cyangwa se izo ngingo bigenda gute? Ni ukuvuga ngo angine ubwayo kugira ngo ifate mu muhogo nuko harimo utunyangingo tuba mu muhogo bita amamigdale cyangwa tonsils mu Cyongereza. Ni urugingo rufasha umubiri mu kurwanya infection zose mu bwirinzi bw'umubiri. Rero akenshi rero utwo tuntu dukunze kuba tuba no muri izo ngingo aho ngaho mu materanyirizo. Ariyo mpamvu rero iyo byahereye aho mu muhogo, kubera ko hari connected cyangwa se hahujwe n'amaraso uko atemba mu mitsi, ya ma infection ava mu muhogo akagenda akifixa hahandi hatandukanye, ari naho ko bigera no ku mutima. Nuko bigenda muri iyo systeme nyine y'ubwirinzi bw'umubiri iba yazahajwe. Uretse rero kubabaza rero ni ukuvuga ngo iyi gapfura ni indwara itoroshye umuntu yakwiriye kwihutira kujya kuvurwa. Akenshi iyo bimwe nagarutseho, iyo usanze ari gapfura igenda igaruka, biba ngombwa ko tugushira ku miti y'amantibiyotike ku rugero nk'ay'ukwezi. Nk'urushinge bagutera rimwe mu cyumweru, buri cyumweru mu byumweru 4, ndetse n'ibyo binini nabyo birayivura neza ikaba yakira by'amantibiyotike. So kubera ko haba hari n'ibindi bimenyetso nk'umuriro no kubyimbirwa, dutanga n'indi miti igabanya umuriro n'ibindi zigabanya kubyimbirwa, ama inflammation. Ibyo byose birabivura. N'izindi ngamba rero zo kwirinda zishobora gushirwaho. Izo rero ni izihe? Kubera ko uburyo yandura iyo ndwara mu buryo bw'ubuhumekero. Ubuhumekero umuntu ashobora kuba arwaye akitsamura imbere yawe cyangwa korora muri kumwe akaba yakwanduza.
ari nayo mpamvu tuvuga yaba ibicurane yaba izo za gapfura kuba umuntu ayirwaye ugomba kwirinda ugasiga intera cyangwa se ukaba wakwambara agapfukamunwa ukarinda abandi. Ikindi umuntu ashobora kuyandurira muri contact cyangwa se gukoranaho yikozeho afite ku maboko yatakarabye akagusuhuza mu kanya nawe ukandura. Ibyo rero tuvuga ko twirinda mu gukaraba nuko nguko tuyirinda cyane cyane ubwo burwayi. Muganga Rigana Intsinzi arakoze kubisobanurira duhaga kuri gapfura. Murakoze cyane kuri aya makuru twafatanyije namwe uyu mugoroba mwari kumwe nanjye Gisele Berwa.